Awuza-ke sesihlangane ehlabezulu greetings salibonani emhlabeni wonke jikelele lokho siluqhuba udaba lesikhosini lokho siqhuba siya phambili namhlanje ilanga kalishoni kambe lengangitshonela yena angeke lafa lacho angeke lafa lacho awuzitsho ke utshele ke abantu abakukele ukuthi ngubani mina ngulanga lishona umfokazi Bonizibomvu yena ngumazilankatha now ke uzibunizibomvu uzibunizibomvu usitshoni lo uzibunizibomvu libizo lika baba omkhulu wayelazo izibunu ezibomvu awu athi ngoba indwangu kumbe inkawu lezibunu ezibomvu athi kodwa la wena wayelazo izibunu ezibomvu wayengulanga kodwa zakho zimnyama ezami zimnyama chu kodwa chu aha usuka kona lelo bane lapho uzalwa khona eDandala eDandala 19 lapho enzalwa khona impi yonke iphela ngikhona lapha ya usukhulile bese ngikhulile usenzana empilweni yakho bengisihlalele ngumuntu nje othanda ukuba isakhamuzi esigcweleyo mina ngikholelwa nje khona into yami ihlangane lomhlabathi umuntu wamasiko yikho nje namhlanje ngithe ngeke ngudobhe ngiyezwa lapha imbalo khanye uyiphethe ndiyazi ke lesizwe samaNdebele uyayazi yonke into ukuthi abantu besindebeleni sebekhale kakhulu lokho kwathiwa kunyamalele lobhengula ke kwavela kwathula ke sokuzanye ukuthi uvuselele ke ubukhosi bamaNdebele imbalo yazi khona siyathethiswa phela ngakutshela laba nje siyathethiswa thina abanye sibanda kuthiwa kahle lizamana oncube ngakhuluma lizamana uncube phela emoya bengakhuluma lizamana ubukhosi sobakini ngoba kokhumalo khambe ubukhosi ngoba kokhumalo phela ngibona ngani baqondile nxa bekuthethisa kaSibanda ngoba usuku ungenela ubukhosi bendlu yakwaKhumalo ungakhulumi ngobukhosi besizwe ngoba kwehlukene lapha ubukhosi bakwaKhumalo lobukhosi besizwe ngobubanzi baso bamaNdebele so wena ufunani ezindlini zabo ungakhulumi ngobukhosi besizwe ngoba labo abakukhulumayo manje yibukhosi bezindlu bangakibo abukasithinta akukakhulunywa ngobukhosi besizwe foka Sibanda so amantunga la ke dabo sobani so bazivusa bona ngwabo lokho abakuvusayo ngokwabo nxa lapho sebeqala sebefisa ukuthi ke bona babuse isizwe yikho lapho esingena khona thina bokubuswa kaSibanda thina bokubuswa yithi abanikazi yithi amahlombe yithi amaseko esizwe Sibanda inkosi nyaba ngesizwe hayi ngabantwana labana sikhulumi ngabo amakhumalo wonke ngabantwana ngabantwana abathinti ngobukhosi besizwe amahlombe okuyicouncil kumbe okuyi-all tribes indaba ngamaseko lawo ashela imihlobo yonke eyabuthwa ngumzilikazi bemele zonke izikhalazo zesizwe samaNdebele bona nxa belomuntu abamfunayo ukuthi abe inkosi bayahlala njengoba behleli beyizindlu bese bezoqoqoda lapha esigungweni somlando wesizwe thina yithi esibikayo ukuthi nangu umntwana ayikona bona yithi thina abokubuso ngoba ukhumbula ukuthi bayafumbatheka abantu bakhumalo bayingcosana bangaka lapha sikhuma ngemhlobo ociche 14 15 ngoba labechabi laba asebephakathi kwale ndawo sokungamandebele siyabutha sikaqedi indlu kaThekwani leya sikaqedi ukubutha ngokwendlela kaMzilikazi so ke nawo ke ubukhosi bendlu yakwaKhumalo buyekelini bezenzele into yabo kodwa ngeke abuse isizwe hayi abubusi sizwe banenga kakhulu njengoba bona behlukene bonke behlukene omunye lomunye uthi nguye omunye nguye angithi so ke now into okumele ukuthi siyenze sicace kumbe engizoyicaca kumbe engifuna ukuthi ngikucacele yona Sibanda amakhumalo sebesijwayele kakhulu thina siyisizwe samaNdebele kumbe imfundo kodwa ubukhosi abuyi ngemfundo kumbe ngamandla angazi ukuthi yikuyini abayekele ukusijwayeza ngoba yonke into ekhulunywa ngabantu bakaKhumalo kuzwakala ukuthi nankana amaNdebele lathi sesiphakathi esingakhulumi leyo nto so ke manje ke amakhumalo awayekele ukusidelela thina siyisizwe sibanzi mfoka Sibanda
sibanzi singamandebele, sibanzi singumthwakazi, abaphume ekuthini khona bafuna ukumisa inkosi yesizwe. Kambe ikhona inkosi yake yazibeka, izibeka ngayiphi indlela inkosi? Kati alifundi ngane eBhilitani nangu yana uyathatha uyabekwa enditshini asesethwe agcotshwe. Ugcotshwa ngobani laphana? Ngamahlombe esizwe sabo. Kati lokho sokungokwakithi osokuthiwa sokusebenza setshenziswa bezigombolozela abantu ngenkabi ikuyini khona lokho? Yikho phela sitsho thina siyisizwe ukuthi akukudalanga ngobuchapha lo abasenzela bona lapha. Sizakhela thina obethu bukhosi. Yangizwa kaSibanda? Iyawuzwa. Ngoba isizwe lesi simbalambala, si rainbow, indlu kaThekwane lesi. Zolo lokhu besibizwa ngamahole. La namhlanje kuyabonakala izimpawu zokuthi bafuna ukuthi bebe ngontando ayiphikiswa. Bazondi bafuna intando ayiphikiswa. Bazondi bebe ngontando kayiphikiswa. Silandele lokho siyisizwe. Sesikhulile isizwe kaSibanda. So, okwakuqala number 1, amakhosi kumbe ngithi amakhumalo. Asikabile inkosi lapha kaSibanda. Konke lokho okukhulunywa ukuthi kule nkosi akukabile inkosi lapha esizweni samaNdebele. Akula ngitsho le yodwa inkosi. Esizweni samaNdebele. Inkosi leyi izamiswa yithi thina isigodlo somlando wesizwe, yithi thina amahlombe esizwe, yithi thina amaseko. Uyangizwa kaSibanda? Amaseko esizwe. Yithi thina esizathatha ologcobo, hathi nje ukuthatha nje kuphela ngemfundo. Kati okokuqala futhi sengithinte enye into lapha emfundo ngikuchazele yona kaSibanda. Ubukhosi asosibongo sakoKhumalo. Kumele kwaziwe lokho. Bekwazi lokho amaKhumalo ukuthi ubukhosi ayisiso sibongo, ubukhosi lidlozi, lugcobo oluhlala endodeni. Izwakale ikhuluma okubanzi kulamahlombayo, okubuthayo, okungabandluliliyo, yibo ubukhosi. Ubukhosi lokhe bahamba. Uthinte enye into wathi khona wena uLobhengula wanyamala, uLobhengula kanyamalalanga. Wacatshela nje ababemgijimisa uLobhengula. Ende okwesibili, ubukhosi azange buhlale kuLobhengula. Basala lendlini kaNkulumane. Ngikhuluma ngobukhosi baleli lizwe, ngikhuluma ngedlozi. Basala le endlini kaNkulumane, idlozi. Konke lokho kugcobana amafutha abakwenzayo lokho ayisikho bukhosi, lokho ayisiwo bukhosi. Now ke basibusa lapha elizweni leli. Angeke basibuse abantu yithi. Nxa kukhulunywa ngomthwakazi yithi, angeke basibuse. Thina yithi esimisa le ingcebethu leyi, ibasket. Bese sibiza bonke abazithi yibo sibahlalise lapha phansi lapha. Siba senkathweni. Inkatho yiyo ezasitshela ukuthi lo muntu ugcotshiwe ngamazulu. Ugcotshiwe lizibulo lendalo. Hathi ngama cooking oil. Asidingi ubukhosi ngeresearch ukuthi kuthiwa wagcina ukubusa ngobani. Siyabe silahlekile. Into efukamela isizwe. Into efukamela isizwe kaSibanda lidlozi. Hathi isibongo sakwaKhumalo. Hathi ingakho sokule 128 years singela nkosi lapha ngoba ugcoba lukho lwemuka lwathutha lwaphephuka alukho esizweni samaNdebele. Ingakho ubona sijwayelwa kabi ngabantu. Ngoba akulanto esifukamelayo, alikho leli dlozi. Into esingayenza manje sesingadinga umuntu ongafudumeza isihlalo nothi ukuthi inkosi usesekhatshana kakhulu. Wonke amaKhumalo wonke bonke ngembatsho baqede ngamagama wonke amaKhumalo wonke ababekwazi ukuswela namhlanje ukuthi bangabantwana. Akula nkosi ngabantwana. Bengabantwana benjalo nxa ukhona abambonayo ukuthi engafukamela isizwe uza lapha emahlombeni. Lapho okule all tribes indaba lapha afike ehlaliswe lapha besithi yebo kuze lwana sithathe la loyana ngoba siyabazi bonke abafuna ukusibusa. Bese sibasa ke enkathweni yabezizwe. Hathi nje lapha bayathengana khona lapha ngezimali lapha. Kwazi thina abomgodlo wemlando wesizwe. Yithe sazi ukuthi inkatho yakhona ngaphi asitshelwa yibo abakoKhumalo thina yithi
and ukhumbula inkosi yayifuna phela sibani yeah isayifuna inkosi kodwa ukuthi ungubani kuzothi inkatho singabe sintu kaSibanda ngakuthi inkatho wotshona wenza ukuthi longaziyo inkatho kulapho sihlanganisile zaphelela zonke sakungenisa lapha sachela phakathi kobhalo lapho sikungenise khona laphana kuzotsho kwesisikhathi kuyingozi ungaphonga uziphakamisa wena uthi uyilokhu singakwenzisa into zethu lapha uzalimala sifuna abasithembileyo abathi mina yebo mina ngagcotshwa lizibulo lendalo yibo sibafuna la bese sibahlalisa phansi nje abantwana silinde isikhathi esifaneleyo sivumelane siyisizwe ukuthi nanku esesikwenza sizwe maphela lobukhosi lobunganxanye ngabantu nje abambalwa abazihlalelayo labazivelela kwezindawo bezokuthi inkosi and futhi ugovernment law ufuna ukutshela ngogovernment yena lo ugovernment yena lo azange sim approach ngendlela eright uyabona nje khona ukuthi badidekile abazi into abayenzayo akula muntu ofanele approach uhulumende lapho ngaphandle kwamaseko esizwe lapho kuhleli khona imihlobo yonke kaSibanda yibo kufanele benze ehlelekileyo ngokwezinto zonke bese si approach ke abaphetheyo yangizwa kaSibanda athi ukuthi lisuke liqoqane labantu lapha libathethe abantu babulawa iguground lithatha ama subjects angalamsebenzi lifuna nje ukuthi lisupportwe no sikhathele ngalokho sikukhangele sikhathele ngokukhulunyelwa ngamakhumalo manje isikhathi sokuqondisa izinto yangizwa kaSibanda ye ungabe lombuzo ngiyakuzwa impela manje ke njona ke sokulengxaba ngqoze nje udaka solunje kulungiseka kuthweni lo kuyalungiseka vele khona ilanga likatshoni njengoba nginguye nje alikatshoni ilanga likatshoni alikatshoni thina okwamanje into esizayenza nxa belokhe bengafuni ukuthi bezazi ukuthi bangabantwana sizamisa okwethu thina singabokubuswa uyangizwa Sibanda asidlali la yeah asidlali la asomadlwana kungani ke amakhuma lesenze nje bangisana kangabe abantu alutshwana babe bathethise eminye imihlobo ukuthi hey umkhoza sobakini njalo utshila ukuthi umese ngongele abazilwela lokho ukuthi bafuna uzivusa bobodwa bengamakhumalo nxa bevele befuna ubusa isizwe bazakwazi ukuthi kumele babuye la isizathu salokho baba ukuthi uyisomkhulu wabuloBhengula wabusa ngomkhonto kazange abuse ngogcobo wabusa ngamandla kabusanga ngogcobo ngoba ugcobo kube lwalukuye lwaluzamfukamela wayengeke azibone balekela amabhulu kodwa wayezabiza iyezi lifike livoxe abantu ningoba wayengelalo ugcobo yikho lokho kubenza benze so bafuzile abazenzisi bafuzile so thina ngeke sifele kulokho umntakababa yeah lathi thina singamandebele phela nxa sikhuluma amandebele sikhuluma ngemihlobo yonke ngaphansi kophahla lobundebele sesikhathele ngokukhulu hambe ebhinga manje ufika ukhuluma ukuthi emthwakazo omuntu baza kuthethisa ngestonga ngikhona ngale ubuyisutho kwakini yeah abakuvumi lokho ngoba bayabona ukuthi abantu abayazi into abayifunayo so lamakhumalo la alokhe ekhuluma lapha thina siyinkosi hayi le yindlu kabani le yindlu kabani behlulekile bona ngokwabo bodwa ukuthi bahlangane kanti okwehlula ukuthi bahlangane yikuyini uqoqo ngolwesizwe asoqoqo lwamakhumalo olwesizwe kulisizwe kanti waye kusiba loqoqo lwamakhumalo uthi lwenzeni ngolwani lolu qoqo olwaziwa ngamakhumalo kuphela iconstitution yayo igwalibana la lithini isisekelo sakhona sithini ngoqoqo usukela namhlanje ababekwazi abakokhumalo uqoqo ngolwabo olwendlu yabo yakwakhumalo nje kuphela kuphelele ngikhona ngale abayeke ukuthinta isizwe samandebele ngoba abantu abazalungisa lolu daba yithi thina abokubuswa yithi thina esizabahlalisa nxa kuyikuthi bagcotshiwe ngoba sizaba senkathweni zolo lokho besiya ngapha lapha besiya khona ngale emkutshweni kaMzilikazi asiyo indawo fanti ngabe sihlangana kuyo yona liyana nxa ngoba bona ngaba kaLobhengula uLobhengula ungaphi katwala la ngabe liyaphi ithuna lakhe wabuyiswa yini
into bekufanele ingabe kuthiwa bayezi ngoba wahamba 70 kilometers wachapha wale eZambia ngale kube bebehlakaniphile bebeyathatha izalukazi lezindiyo behambe beyebutha insalela yabo abagadi imoto akachisa bayebutha ngikhona ngale babuye lezalukazi emkolweni bachathiswe emkolweni kuzokwenza ilibafuzo elakhe khona lapho ukwenza ukuthi indlu kaLobhengu lihambe ekhothama khona lapha hathi ukuya lapha entweni kaMzilikazi inxele uthi siswe lapha siyisizwe uyangizwa ngiyakuzwa unxele kakhulu kanti wena uyisho omkhulungu kaMbuyisi kanti ufuna ukuba ngubani wena kumele ngumbize umbuyise ukuze ukwazi ukuthi nawe usugaxikwe intambo manje abakwazi ukuthi uLobhengu ulele abakwazi manje ke izanunse zigcwele lazo ilokhu zeni izanunse zakhona ababancwebi lendle ukuthi hayi ulele endaweni ethile kuya ngokuthi sibabanceba njani nje njengoba bengafuni umuntu befuna ukuthi babe yibo ngifuna ukutshela ngamakhumalo amakhumalo alodlami bengasibulala besiqede du sisizwe ngabantu abazigombolozele lenkabi ngenkabi abafuni into bafuna ukuthatha ngamandla kithi futhi njalo phela ukhumba ukuthi thina singamandebele ngokubuthwa baba singamandebele ngomkhonto ayuthi sasithanda azange sikuthanda uba amandebele thina sabuthwa ngomkhonto uyangizwa kaSibani ngomkhonto so asifuni ukuthi siqhubeke njalo lokho esidlalwa ngamakhumalo kwenele indaba yomkhonto kwenele indaba yani yamandla uyangizwa kaSibani ukusukusela namhlanje isizwe sonke esikulungisayo okwamanje silungisa into othiwa yi-all tribes indaba yisigodlo somlando leso lapho esizathatha umntonga simbeke lapha umkhalanga simbeke lapha ubani simfake lapha bonke izizwe imhlobo yonke sifake laphana yiyo ikhansili ngikhuluma ngengwevu lapho sifaka amalwethi siwabeke lapha uyangizwa sikwazi ukuhlela izinto zesizwe ngikhuluma nge-way forward la sikwazi ukuhlela ngokwesizwe amakhumalo awabamba umthetho ahlale phansi awabambe umthetho ahlale phansi sokukhuluma isizwe manje njengoba ngikhuluma lawe nje kanje sesakhile sikhuluma ngazwi linye versus into zabo zoqoqo esingalwaziyo esingakazi siluzwe uthi luqoqo lwani kodwa siyezwe ukuthi kuloqoqo kuthi abadala bayakhuluma and amakhumalo awafuni phakathi koqoqo lolu ukuthi kube leminye imhlobo bafuna bebodwa bafuna ukuthi bebodwa manje yini wena yiko bevala wonke umuntu okhuluma ngayo befuna ukukhuluma ngokwesizwe bebabodwa kuphelile kumele libekwazi kaSibanda ukuthi thina abokubuswa sesicabange ukwenza okwethu nxa bengabambanga umthetho ngoba inkosi siyayifuna into ezamdinga thina ngoza sifudumezela isihlalo nxa kusehlula kodwa ke nxa kuhamba kahle behleleka kahle bonke bengamakhumalo ngoba amakhumalo thina mina njengami personally angifavor ngitsho loyedwa ukhumalo ngitsho loyedwa othiwa ufuna uba inkosi ngitsho loyedwa ngoba umsebenzi wami ukuthi bonke babuye njengabantwana bonke babuye njengabantwana bahlalise lapha lesigodlo uyangizwa sibathathe sibase lapha enkathweni then inkatho izasitshela ukuthi nguphi ogcotshiweyo kuphela seliphuma lenkosi la sesiphuma lenkosi hayi research kwamenyezelwa lapha ukuthi ayithole selitholakele nantiyana lapha ubugqamo obungaka ubugqamo obungaka lenhlambe esizweni kangaka sho ibugqamo Sibanda so ke now ke umuhle wena ngoba lawo ngwakoSibanda ngikwazi mina vele ngumabona bulawe vele khona ngoba mina ngiyofela iqinisa vele angindawo akula muntu ozanthinta amadlozi akithi vele awalifani lezi purapura zonke zona lezo zibonayo lapha ngikhuluma amadlozi esizwe la okulungisa lapha angithethisi makhumalo kodwa ngithi awabambe umthetho ayasithukisa ngomkhathi uyasithuka umkhathi ngokwenza kwabo abazibeki ababekwazi ukuthi amakhumalo awazibeki ubukhosi ababekwazi lokho kugcwala umlomo awazibeki ukuthi uqoqo lwabo lukhetha umuntu behambe bethi lo inkosi bebhala izincwadi bezinkantolo kanti lidingane ezinkantolo lisihlazisa ngabantu lifunani
ezinkantolo kuyasihlazisa. Kungumsebenzi wethimu le engutshela ngayo le esiyakhayo emihlobo yonke. All tribes indaba yenzakala ngaphi le? I-all tribes indaba yona le ungabuzula ngalitholi ngasese ngalenza kutshela. Ngiza kunxusa futhi njalo. Uzokuzwa ukuthi ingwevu zithini. Njalo ngiyanxusa futhi asebemkantshubomvu lapha. Abamkantshubomvu la. Basondele eduze ngoba into yesizwe le. Into yesizwe siyabadinga ababuye besonde ngifuna bolo buchopho la. Asifuni bantu abatanasayo phakathi lapha, asifuni bantu abafundileyo labo thina sifundile, asifuni abantu thina siza ngezimali. Lapha emahlombeni esizwe lapha akusetshenziswa imfundo, akusetshenziswa mali, akusetshenziswa amandla, sikhuluma ngesizwe kuphela, singababandlulula bakukhumalo. Ngoba manje asibazi ogcotshiwe phakathi kwabo ukuthi umbani ogcotshiweyo. Ngaphandle siyefika enkatho. Ngaphandle siyefika enkathweni. Indaba ye-research ukuthi induku ngoba ikhona into lapha engiyibonayo ngani balahleka khona. Bathi hayi sikhangela ngokuthi kwagcina ukubusa abantu. Liphutha ngoba owabusa yena kazange abuse ngokwendlela yona ngwayo. Yingakho isizwe sinje. Inkatho yiyo yona le. Yikho idlozi lali kuNkulumane. Idlozi lali kuNkulumane, idlozi lethu elikhulu. Idlozi lethu elikhulu likunkulumane yikho lapho elikhona idlozi. Sibone sibonga. Ake ngubuze. Baphi ingaphi indlu kaNkulumane? Inga indlu kaNkulumane. Indlu kaNkulumane. Uthi baphela dokusela? Bakhona. Yikho lokho esikufunayo thina. Onganezwe. Bonke amakhumalo izindlu zabo zinengi sizifuna zonke ziphelele. Uyangizwa nxa ngikhuluma ngedlozi uthi lagcina endlini kaNkulumane. Kodwa ke nxa esikhona la endlu kaNkulumane asiyibona indawo la esefaka inkathweni sibone ukuthi idlozi likhona yini. Uyangizwa? Sibone ukuthi idlozi likhona yini ngoba kungaba yindlu kati labo baphambanisa kwamasiko abo sobathuthu ubukhosi. So sifuna zonke izindlu zakwakhumalo zonke. Azibuye zehlukene zinjalo thina silandaba. Ngoba zonke zizangena enkathweni zehlukene, inkatho izakutsho. Kwenzakalani lapha enkathweni kuyabonakala? Hayi, inkatho baba nxa ungumuntu ongahlelekanga kahle iyakudla inkatho. Nxa ungahlelekanga ngani beyesaba le ngoba izababamba uthi ayisiyo. Yezababamba angithi ibethule konke lokho ama cooking oil abagcobisanayo konke lokho yana. Izabadla inkatho. Inkatho ungathi wena uphikelele uthi mina ngicotshwe lizibulo lendalo. Izakudla inkatho. Izakudla. So wonke umuntu akakhumalo yonke indlu kakhumalo yonke ayingene enkathweni. Not research. Wonke labo kaNkulumane sababona ngababuyi. Indlu kaNkulumane la sayifuna khona lapha ibonke labo bahlanda bamisile nangiyana omunye ngale kwamazwe ngale phakathi ngapha kuyalokhuza kuyaxokozela ngapha abamfuni nangiyana umuntu kodwa kuyibo futhi njalo abamgunyaza abampha yikho lapho bona khona ukuthi asikahlelekisi isizwe abasamthandi awuthathanga isikhathi. So sigoqa isandla siloke siyisizwe lokho esilindele ukuthi silungiselwa izinto kaSibanda. Sidliwe isikhathi. Uyakwazi ukuthi ngikhumbula wena usakhulu sadlala lebhola khona lapho semsakazweni labo Eric Knight khona lapha manje sulikhehla. Yesula abazukulu. Umkhathi uyakuvuna manje. Ngubani ozakwenza umsebenzi ongako wenzayo? Akhula. Lawo amakhumalo wona la abadala bona laba esilabo bayaphela bazakufa bechiya isizwe sinje. Ungabe uqondile lokho? Ayibamba umthetho kaSibanda. Ayibamba umthetho mntakababa. Ayibamba umthetho. Manje utholakala ngaphi izibune ezibomvu? Mina ngitholakala ebuxhakaxhakeni. Ngitholakala ebuxhakaxhakeni. Kungabi lapho. Ubuxhakaxhaka ngumakhala ekhukhwini. Kuze kufike isikhathi sokusondele abaqondileyo lapha ukuze sakhe isidleke sethu esiza kube wakwasibona isizwe esingela constitution isizwe sinjani. Nampana bakhi grand plan yabo lina lilani. Alila ngitsho legwalibane elokulawula amandebele liqoka lemqhele enje selingamazulu ayisiyo imqhele lento zethu zonke kufa esigodlweni lapha sokuzaphuma ukuthi ilembe lisetshenziswa yilaba yilele umqhele wamandebele yilo
uyabona lo mqhele kuyadilika konke lokhu sisazohlala phansi sibe lo phawu lwethu olulodwa oluthi lolu luqokwa zinkosi lolu luqokwa zinduna lolu luqokwa ngabantu nje kodwa uyangizwa so konke lapha kuphuma esigodlweni lesi esisakhayo ngiyamema futhi njalo abahlelekile ukuthi basondele eduze ngiyamema basondele eduze sakheni lesi sidleke sibhale i-constitution yesizwe indlela esilawulayo thina singabantu ngodaba lwethu njengokuqoqwa kwethu thina saqoqwa ngemkhonto azange kube legwalibana ke nawo elikhona but now umhlaba sutshintshile sesifuna i-constitution ezalandela sithi hayi lapha suphambukile mnumzana angithi sicontrolwe igwalibana sikwazi ukuhloniphana ngegwalibana lamandebele ozabe phambana lakho yikho lapho kubonakalisa ukuthi lo sowesidleke sethu lo uyangizwa kaSibani yikho lokho esikufunayo lo hayi sibona sibomvu ilanga lingashoni siyabonga kakhulu lingashoni la alifi latshona udaba lolu lungakalungi alufi lwatshona lungakalungi lolu daba awuzake amakhumalo wonke siyawathanda amakhumalo wonke kodwa ke nawo ke amakhumalo wonke nawo awahlale phansi babekwazi ukuthi bangabantwana nawo sizababiza 1-1 esidlekeni laphayana asitshela ukuthi mina mbona ungani mina yimi engicotshwe lizibulo lendalo sithe kulungile mana lapha lo munye aze baze baphelele bonke lezi zindlu zabonkulumane ziphelele khwaphana bese sithatha sibase khona obhalweni zikhona ingwevu la ezikhona ezaziyo ngesihlahla esizazifaka lapha esigodlweni lapha nxa sesisakha inkatho nxa sithanda inkatho siyayikhipha phakathi kwalelizwe siyayikhipha siye kwezinye imbalo siyelungisa baba ngamafitshane ngicabanga ukuthi yikho lokho baba hayi shayeke lapho kwezithezelo zakho size ngithukuthele kakhulu vele khona ngeke ngisaziqamba kodwa ke nawo ke ngokuzayo ngifisa ukuthi ngunxuse esigodlweni uzokuzwa siphelele ukuthi sithini amfuna ukubagiyela amakhumalo ngoba lapha abantu engutshela ngabo ngamakhumalo asesimochile kakhulu ngithi ke makhumalo hlalani phansi ngokuhleleka kwenu lihlale phansi libe kwazi ukuthi lingabantwana sisalungisa thina abokubuswa thina sizalibiza esigodlweni la ku all tribes indaba ngesikhathi esifaneleyo ngiyabonga siyabonga siyabonga sibona sibonga siyabonga kakhulu siyabonga mntakababa